Yes, ikaze ko mwese mudukurikiye nk'ibisanzwe tukaba tugiye kugaruka mu makuru aba agezweho mu mikino. Amakuru yacu rero katuyahere hano aho umusifuzi Jabo Aristote wanze igitego cya APR FC yahanwe. Umusifuzi wo ku ruhande Jabo Aristote wanze igitego cyatsinzwe na APR FC mu mukino wa shampiyona yanganyijemo na Ali Melek yahagaritswe imikino ine adasifura. Yes, ibi byemerejwe mu itangazo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryashyize hanze mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri, aho ryavuze hasanzwe igitego cyaranzwe hashingiwe ku cyemezo kitari cyo, aho Jabo Aristote yavuze ko hari habayeho kurarira. Iri shyirahamwe ryagize riti: Komisiyo y'imisifurire muri Ferwafa yateranye ku wa 19 Mutarama mu mwaka wa 2026 isuzuma imisifurire ku mukino wahuje APR FC na El Merreikh. Umukino wabaye kuri uyu wa 18 z'ukwa mbere 2026 mu marushanwa ya Premier League Rwanda cyangwa se Rwanda Premier League. Yasanze ku minota 88 w'umukino harabaye ikosa rikomeye ryakozwe n'umusifuzi wungirije wa kabiri cyangwa se second assistant referee, aho igitego cya APR FC cyanzwe hashingiwe ku cyemezo kitari cyo cyuko habayeho kurarira. Ferwafa ikomeza ivuga ko kubera iryo kosa komisiyo y'imisifurire yafatiye umusifuzi ibihano bikurikira: Jabo Aristote ahagaritswe gusifura imikino ine. Ferwafa izakomeza guharanira ubutabera, ubunyangamugayo n'izamuka ry'ireme ry'imisifurire mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Iki gitego cyanzwe na Jabo Aristote cyari cyatsinzwe na Dauda Yusuf Seif ku mupira ruboneka Jean Bosco yaramuhaye agatera ishoti rikomeye cyane hanze y'urubuga rw'amahina, ariko umusifuzi avuga ko hari abakinnyi ba PFC bari baraririye. Akaba ari uku rero byifasha hano mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Tubibutsa yuko ikipe iyoboye ni ikipe ya Al Hilal Omdurman yo muri Sudani, Police FC yo mu Rwanda, APR FC ku mwanya wa gatatu, Al Merreikh ya kane, Kivu Sport ya gatanu, Mukura ku mwanya wa gatandatu, Musanze ku mwanya wa karindwi. Yes, tunyarukira kuri iyi nkuru aho Serumogo Ali na Shabani Hussein Shabalala berekanwe n'ikipe ya El Merreikh FC Bentiyum. Serumogo Ali aba bakinnyi berekanwe nyuma y'uko Serumogo Ali atandukanye na Rayon Sport ku mugaragaro tariki ya 17 Mutarama mu mwaka wa 2026 nyuma y'imyaka 2 n'igice ayikinira, mu gihe Shabani Hussein Shabalala we yaherukaga kugurishwa na Musanze FC tariki ya 11 Mutarama mu mwaka wa 2026, aho ikipe yamubonyemo miliyoni 11 zose mu gihe we yahawe miliyoni 9. Iyi kipe yatangaje ko Shabani Hussein Shabalala yasinye amasezerano y'umwaka umwe, mu gihe Serumogo Ali we yayisinye amasezerano y'imyaka igera kuri 2 ayikinira. Ibi byose bikaba byakozwe aba bombi basoje gukora ikizamini cy'ubuzima. Akaba ari uku rero byifashe. Yes, dukomereze hano muri Ferwafa nanone aho batubwira ko Ferwafa na Rwanda Premier League bihanangirije abafana ba APR FC. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda n'urwego rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda bamaganye abafana ba APR FC bakoze ibisa n'imyigaragambyo nyuma y'umukino banganyijemo na Al Merreikh kubera kutishimira imisifurire. Ibi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru na Rwanda Premier League babikoze babinyujije mu itangazo bashyize hanze mu gitondo ryo kuri uyu wa mbere, aho bavuze ko ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bufatanyije n'ubwa Rwanda Premier League buramagana ibikorwa byaranze bamwe mu bafana ba APR FC nyuma y'umukino wahuje APR FC ndetse na Al Merreikh kuri iki cyumweru tariki ya 18 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2026. Iri tangazo rikomeza rivuga ko abo bafana bagaragaje kutishimira ibyemezo by'abasifuzi bituma bakora imyigaragambyo imbere y'icyicaro cya Ferwafa. Hari kandi abakoresheje imvugo n'ibikorwa bishobora guteza ubushyamirane no kubangamira ituze bya rubanda. Ferwafa na Rwanda Premier League basoje bibutsa abafana ko kutishimira ibyemezo by'abasifuzi bidakwiye kuba intandaro yo gushyamirana, ahubwo abakunzi b'umupira w'amaguru bose bakwiye
gutegereza inzego zibifitiye ububasha zigafata ibyemezo, ndetse ko nk'abanyarwanda umupira w'amaguru ukwiye gushimangira ubumwe n'ubworoherane, nta na rimwe ukwiye kuba impamvu y'ubushyamirane. APR FC nayo yamaganye abafana, inavuga ko iratanga ikirego binyuze mu butumwa yageneye abakuriye abafana. Umuyobozi w'icyubahiro wa APR FC General Mubaraka Muganga yabasabye kubwira abafana kwirinda kugwa mu mutego wo gusagarira abasifuzi, ndetse ko ikipe iri butanga ikirego. Yagize ati: abayobozi ba fan clubs muri aho n'abandi mwese mwiriwe mukomere cyane. Numvise ko mukemanzi imisifurire y'uyu munsi ngo ndetse bamwe mu bafana ba APR FC bagaragaza imico itaranga ikipe. Abafana bakunda kujya gushaka gusagarira umusifuzi wo ku ruhande wanze igitego. Yakomeje avuga ngo ndagira ngo nsabe kandi nibutsa abo bafana kutagwa mu mutego wo gukosa bakorera urugomo uwo musifuzi. Ubuyobozi bwa APR FC buratanga ikirego uwakosheje akurikiranwa n'amategeko nk'abayobozi. Ubu butumwa mubugeze kuri bose, ababirengaho babwirwe ko natwe ubwacu tuzabakurikirana bagahanwa. Ikipe ya APR FC n'abafana barangwa n'ikinyabupfura. Igitego cyateye abakunzi ba APR FC kutishimira imisifure cyatsinzwe na Dawuda Yusuf ku munota wa 87, ariko uwo musifuzi wa kabiri w'igitambaro Jabo Aristote avuga ko habayemo kurarira. Yes, akaba ari ukurero byifashe hano mu ikipe ya APR, aho bavuga bati kabisa abafana bagiye gusagarira umusifuzi wari wasifuye ku ruhande bajya gutera Ferwafa. Yes, amakuru yacu rero tuyakomereza hano, aho Senegal yegukanye igikombe cya Afurika cya 2025 mu mukino waranzwe n'impaka nyinshi. Kuri iki cyumweru hasorwa igikombe cya Afurika 2025 cyaberaga muri Maroc, cyegukanywe na Senegal itsindiye iki gihugu cyakiriye igitego 1-0. Mu mukino wa nyuma wagaragayemo impaka bitewe na penalty yahawe Morocco, abakinnyi ba Senegal bakava mu kibuga, umukino ugahagarara iminota 16. Ni umukino wari ukomeye unaryoheye ijisho wasozaga iri rushanwa ryaberaga muri Maroc kuva tariki 21 2025, ryasorejwe mu mujyi wa Rabat. Ni umukino wari muri rusange wari wegeranye ku mpande zombi mu mikinire, aho igice cya mbere cyaho cyarangiye amakipe anganya ubusa ku busa. Senegal yateye amashoti abiri agana mu izamu, mu gihe Maroc yateye amashoti 3 atarimo na rimwe ryaganaga mu izamu. Muri iki gice cya mbere ikipe ya Senegal yahushije uburyo bukomeye bwahushijwe na Ilimane Ndiaye arebana n'umunyezamu Yassine Bono wenyine ari ku mupira, uyu munyezamu akawupangurura. Yes, noneho amakipe yombi mu gice cya kabiri yahushije uburyo bukomeye burimo ubwahushijwe na Siabali ku ruhande rwa Maroc, nawe arebana n'umunyezamu Edouard Mendy, ndetse n'ubundi bwahushijwe na Ayoub El Kabi. Amakipe yose yakomeje kwerekana umukino mwiza cyane kugeza iminota 90 irangiye, akinganya ubusa ku busa, hakongerwaho iminota 8. Ku munota wa 7 w'inyongera ikipe ya Maroc yabonye koroneri yatewe, maze hakemezwa ko Haji Malik Diouf akorera ikosa Brahim Diaz ubwo yamukururaga akagwa hasi mu rubuga rw'amahina. Iri kosa ntabwo umusifuzi Jean-Jacques Ndala yahise aribona, byatumye hitabazwa VAR cyangwa se ikoranabuhanga rya VAR, bikarangira yemejwe. Iyi penalty yateje impaka kugeza ubwo abakinnyi ba Senegal bavuye mu mukino mu kibuga banze kwiterwa. Nyuma yo kubisabwa n'umutoza wabo, umukino ukamara iminota 16 uhagaze. Nyuma y'ibiganiro byabaye, aba bakinnyi ba Senegal bamwe bari bagiye no mu rwambariro bigizwemo uruhare na Sadio Mane, basabwe kugaruka mu kibuga. Penalty iraterwa. Iyi penalty yari yateje impagarara igahagarika umukino iminota 16, yatewe mu buryo bubi budasanzwe na Brahim Diaz
wateye agapira koroshye cyane umunyezamu Edouard Mendy ayikuramo mu buryo bumworoheye, afata umupira akawugumana. Iminota isanzwe y'umukino yahise irangira, hongerwaho indi 30. Ibi byahindutse mu gace ka mbere k'iyi minota. Ibintu byahindutse mu gace ka mbere k'iyi minota, aho ku wa kane Idrissa Gana Gueye yahaye umupira Pape Gueye wateye ishoti mu izamu rya Maroc agatsinda igitego cya mbere cya Senegal. Cyasoje agace ka mbere kasoje iminota 15 yarangiye, Senegal iyobowe n'igitego 1-0. Mu gice ka kabiri kagizwe n'iminota 15 muri 30 y'inyongera, ikipe ya Maroc yateyemo amashoti 6 ishaka kwishyura, ariko umunyezamu Edouard Mendy akuramo 2 mu gihe andi ane yatewe na Senegal nta na rimwe ryaganaga mu izamu. Iminota 120 yarangiye Senegal ikiyoboranye igitego 1, hongerwaho iminota 3 nayo yarangiye iki gihugu cyegukanye igikombe cya Afurika ku nshuro ya kabiri nyuma yo kugitwara bwa mbere mu mwaka w'2022. Yes, akaba ari uku rero byifashe, akaba naho dusoreje amakuru yacu, ariko wowe utarakanda subscribe wayikanda ugakanda like kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Ari kumwe nanjye David hano kuri iyi channel, turabakunda mwese neza cyane.